kabusog, so for this video ay nagluto tayo ng breakfast para sa ating kapilya in celebration of the birthday of Edel Cooking Channel. So ayan po, nagluto tayo and then meron din tayong paraffle na Noche Buena package and ham. Noche Buena package. Hindi mo niya mo siya. Ito na lele ng dito. Shake. Oh, shake me, bebe. Shake me. Try, Nene Lagman. Ay. Tatay. Saan sa nila po? Lagi kita tuh yang menik wa. Ham. Oh, lagi ini. Iga kali magod. Uy. Si Bat. Dan Papagutan mo niya mo.
traveling. Oo. Labitan tayo. Labitan tayo. Lapitan tayo mo. O, palapitan. Labitan tayo. Parang, gunit ka parang. Noche buena. Noche buena. Ano, hindi ka pang bakit para ipagkikitan mo ng buka? Go, go, go. Ay, ilang ko muna eh. Okay, bakit ko muna. Tumakot muna. Marieta de la Cruz. Wamer. Ham. Mix medida. Purita na ako. Ay, teka. Noche buena, pare. Charlene Salena. Tita. Parang good ka, no? Uy, noche buena. Noche buena. Uri na ano, ham? Uri mo, ham, sigurado ka. Wala. Ako ba ka? Paula Santos. Paula Santos. Paula Santos. Ah. Ay, ay. Paulo. Paula. Ilan na ba ang kaya? Atin pa mo. Atin pa mo. Yung may bunot mo. Ayan na pala eh. Ham.
Noche Buena. Ham na lang. Ham na lang. Okay mo na kanya bago. Ham na lang. Ham na lang, ham na lang. Jaden, bilis mo. Hindi na. Kanya. Hi. Kaya po yung papamunutan. Yan o yan ang papamunutan niya. Yan, papamunutan. Hindi ka lang bumunot, ma. Yan, asal. Sampat. Pamiya mo yun. Pamiya mo yun. Metong papuan o metong papuan. Gina. Gisnya. Alma. Alma is